Rapist is rapist. Rapist is rapist. আজি আপোনালোকে মোক একিউ কৰি আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈছে আমাৰ সংগঠন বাকি আপোনালোকে বুজিব হাব হৈ কোনে খুটে বেজ হৈ কোনে জাৰে অন্তত মই জি কওঁটো মুখত ক এতিয়া 22 তাৰিখৰ পৰা হোৱা ঘটনা কেটা মই আপোনালোকক কৈছো ইয়াত মই সকলোৰে নাম কম নিউট্ৰেলি Rape of a minor girl student in Dhing on 22nd August. Kune korise, moi naam khini kobo khuja nai. Attempt to a 9-year-old. Yat kino moi Muslim Hindu sobor naam kom. Prothomote duta Muslim naam ulaise boli apnaloke beya napabo. Tolot moi sob koi dim. Mur kono yat nai. Attempt to a rape a 9-year-old girl by a Maulavi in Lakhimpur. Attempt to a gang rape in a teenage girl in Buruhit, Bihali. Report of attempted molestation of a girl in Komalabari, Majuli by Bikas Dotto. One Sarug Hussain was caught and handed over to police by public for inappropriate behavior with a girl while walking in Tezpur. Sexual harassment by a student of maths teacher in Hojai, accused handed over to police. A2. Attempt to a rape a class 7 student by a religious teacher in Bipuria. Sexual harassment of a daughter-in-law, father-in-law. Sexual harassment of 2 Assamese girls by VDP President Johiruddin. Attempt to kidnap Assam University girl by e-rickshaw driver Bodorul Jaman. মই আগৰ বিকাশ দত্তটো কৈছো বিকাশ দত্তও কৈছো মই বিকাশ দত্তৰ নামটো কৈছো মই এনেকুৱা কোৱা নাই মুছলিমৰ নামটো কৈ দিয়া আপোনালোকে এতিয়া মোৰ কথাটো শুনিলে